Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro haka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. U MLA jong ka Mokayao constituency uba Nujor ki sungo haka khat khandai terik unai wing arhajar arpo ulapun scam yeki nongkit kam bathamai jong ka Jaintia Students Union haka jingelang kabalalong ha Bosco Penar kabadon hasalini colony Jowai kinongkit kam bathamai jong ka seng ki balasha pen scam haka ni ka sngi ki kenthop ya u president u Jersom Shilla u general secretary u Traibor lang Suchen nalor ki khat nyongut ki weipat ki dikhot haka bala pensmai pat da uba rikut en pareng haka jingedon lang usembut kongsan u vice chairman jong ka state law commission uba JG Kindia bat kiwei ki bala sha khot ngobha haka ni ka jingelang layo ru ye ka jingkren na u president bathama jong ka seng u Jersom Shilla bat na u general secretary u Traibor lang Suchen bat ki ktien kentu ken pham na uba Philemon Lingdo u lawyer war ki balong ki khot barim jong ka JSU bat kumjuru nagakong ar melim pada Ihapok ka Jaintia Student Union im emoyo memado jumut hapok ka Jaintia Student Union memunong sor memunong ndong isin dowan ni ga yung daman ga bidan ni ga family o ikerchan ni bitawan gi perlok ini ba em ni pun ba ginit circle yung ila kang mo ba to ka Jaintia Student Union Apo yang kaci sinap siap ini, memo ya memo ikercani wiyowi. Kita tak kena remote kong baga, kesenyong ijeng ga. Kau ar kesenyong ijeng ga hap mo bahavi ganila. Kesenyong ijeng ga gobi kena remote. Hendim niam kom. Ngata sa men ba siap gani keseny. Apo ka Jaintia Student Union senong niam terim Catholic yi. Si sinap siap ini igobi dah negara religion jemut ito ka team yang i. Kita tak ko ar Jaintia Student Union jeng ga. Ko kaddo ka Jaintia Student Union jeng ga. Ham mau saya oper gelok pada MI kibituan na politik na wilang politik sila and regete ko senyong iyen ga uya po Jaintia Student Union imam ga politics iwan hini to gawira ni iman neutral igawan support igawan gawi le bahan ni mentagari uga jaj buryong ini tidang bun ki isu hedging itu uga health sector hedging itu uga education sector yung boundary dispute dang man go sa aten hidokan ni Handai kamu dapat pensiun UP hedging itu wagat education sector kajingnya lalu kini kalian yang ngah wadaya percang pulam hago set up iga wig secondary school heita chnong psier kamu da tipi nalor ke chnong psier la kamnu kamu lepu sandali chnong penar yang pok ke time block 1 hago kita yung score go biang kita secondary school ki kena ni tai dah hawan wig chadot chajuai chadot chadri kendeng ngam diterter henry Hari ini kejak benai, yulti next year wakani ke skor tu function naga. Tapi kita tu kikam gui malu malada le ini bentaga border issue. Kikam gui okian gui dah persang le. Kerman iwa hedging itu wakajing penuan pai biang. Ia block 1 block 2 le. Wala daman gani ke ongoing issue. Kerman ini kiporis ne menang 1 cekmat. Kamu dah bu jing pen kenmo ngaliang ke kong ngaliang uma ngaliang ki wahe tani go dep kamoro ki pen kenmo ini blog one issue ile kulari o chimki eka ban na por upen kersu thia e government nei benta utho igilat ti kamu solve ini border dispute but one ra iya kita ki pu para yang i sirup lang wi kamu Haga ulas kemo wa upikia ya ikam iwada pengkam ti hanga ularale ule tebru teblai we wo senchar ye manbru longbru yonga dewa yaito ya kiwan kikam Kiwo pensi pertoj, neo penjak burom ya kesej. Hei pertoj hai nam, kesej Jaintia Students Union, kularo pre, ya ikam, wewo budrenti,
O ya ki kendang prekam yom kasai. Ewa ublai kenran. Em lang chiruk wanga. Wo ye u chakri ho. Yai kam wada ekti hana.